Ono na što smo danas koncentrisani jeste reformska agenda, a to je taj vrlo jasan spisak aktivnosti koje treba da uredimo kako bi sredstva iz novog finansijskog instrumenta 2+4 milijarde zapravo bio dostupan nama ovde u Srbiji. Nije to jednostavan posao. Moramo u naredne 4 godine za negde oko 80 do 100 različitih koraka u 4 velike oblasti, a to je poboljšanje uslova poslovanja, digitalna zelena tranzicija, ljudski resursi i naravno vladavina prava. Imala sam tu mogućnost, čast da zapravo usmeravam u kom bi pravcu ova platforma trebala da ide u smislu komunikacije i da skromno ukažem šta su to još elementi na koje platforma treba da obrati pažnju. Zašto? Pa zato što vidim značaj jedne ovakve platforme, jednog ovakvog modernog, zanimljivog, informativnog načina komuniciranja koji je, rekla bih, pre svega namenjen mlađima, a oni su nama zaista jedna od ključnih grupa sa kojima moramo dalje razgovarati, a ova platforma će za njih zaista biti i prijemčljiva i interesantna.